Viki tanto te lo fate tu, te pese por tomar el café pese, viki no te tu.
ia ki tātou me te whaitau e luas tuona, angata mai te whaitau e whāskaruiva. Luka, tāu po e luas tutonu, whaitau pepe ia ki tātou me te luas tuona ki te whāskaruiva. Ne takitaki atu ne lātou Iesu, te paki ei ma tangata e ngō ki a Simona te kurene, te rane vau mai vau. Ne pukene lātou eia, kai whakai atu kei te sātauro e tautari atu tua o Iesu. Tautari atu e Iesu te kai tino te kope. Tautari atu kope e whaaki kurai whakatakatani kai whanua noi kia. Ne mawhuri atu Iesu ki lātou kai whai atu te mawhine o Ierusalema sa tangi. Mai ki au kai tangi te koutou mo tō whanau. Te mea e o mai aso, e kai mai e tino rei. Anu tia papu e kurai se aku whaki e se whanau. Mo o se whikimina. E nā taimi ka whai mai e tino ki maunga, mā tori mai te mātou, kai ki konga mā alunga, whakapūro wifo mātou. Te ka whai e whai e la whanau. Kai se atu mea e whai e la whanau. Vede lātou te sua tokorua pāmata ke tāmate whakatasi mo Iesu. Te watu mātou te konga e whakai moa ki ngā tuki loko. Te whasātau ne lātou e ia. Tātasi ni tokorua pāmata. Tātasi ni whiri tukata mai. Ai tātasi ni whamāma. Na Iesu toku tamana, whamangalo lātou, me se ione lātou, toro me tēnei e whai. E whai ne lātou te vini ke te whai o na ngati. Ai te tūlaki atu a tino anoa. A hoi whai nuna mai katikati o iutai a kia ia pene. E whakaora ne ia i tino. E whakaora na ne ia i a iloa. Mana whai a ia te kilisa te rai whiringina e te atua. E whai muna whoki ki a ia Sofia, kai o mai whoki ki a ia, mai te waina pī. Nei pati e tusi mai runga i a ia, tēnei te tupu o tino i taia. E liko atu te sua pāmata ki a ia penei, e se mataku koe te atua i tā uko whasara whakatasi mo ia. Ana muna te Iesu, mana whai au, mana whai e wau koe tō maru whakatupu. Ko bili o tā te se pururua i te matenga o te rā, ko iei ma whenua katoa ke roko te kei kura e tolu. Ne talanga Iesu te leo ma kura nei, o tamana, o te kuatu nei au toko nana ki o rima. Ki o tinga o na muna nei, kai mata.
la whakatai mo i minga te tua, kura tēnei ke mauraro tātou mo te tua mo tātou sang, tātou i whanatala te tua. Te tua te mto tamana, whaterangi ko te tua koe, te tua taskapu, te tua tamana, te tama mo te ngata. O te tua whakoe te lai whanu koe te alofa tau ano, o tō walofa te nei, whai e mātou, o luku mai ki o mua. Mai mātou, o watu o wikinga mō tāwai. Te tusai ko mea katoko la koti ni whai ne koe mō mātou. Nei maua whai roi ne mātou o te ora ma te maos. Mai tūlanga kiskese ni rai mātou te mai aso ni mai aki. I tiu te whetau mo ngā ruena ni whawhia nai mō mātou. E o whafoki ki whakamoe moenga o mātou. O nisi tūlanga o whekau, tiu te kalangina o mātou e whakawhtai. O mai atu o ngā ruenga, mea katoa, manuia. Tēnei katoa e ola manuia mai mātou, tāso tēnei. Mai mātou, o watu ki a koe, tō tauranga whakawhtai te reki. O mea lei, mea siri, la kōti ni whaine koe mō. Whakawhtai te tua, te mto tamana, whakawhtai mō tō wala te o mai taimi tēnei. E o ke whoki e taimi, moaso ni whai wā whai na inga. Mātou e whakawhtai whai roa, mtau tau singa, mtau kui ngā rofa. Ki o tō wala, tā ki o tasi. Tēnei ko pēnei mātou i o tēnei. Whakawhtai te tua mō whaungianga, tō langa tau mai ki mātou i au whakatokanga. Mea kolai fofua ne koe lei, nui ai mātou, e tau whoki mō mātou te pio. Ne tau sei uto wala whakatoi chini. Ai mai se ko tau whakatokanga i tō ranga whakatokanga te mātou e whakatokanga. I se mawhai mātou o māti wai, katoa mo tau kumai ki mātou. E rapa kai toi tai tai whoki te imo. E rei mō whailoi ne mātou, e nga hosi ko whotino. E watu whailoi ne mātou i pina o tāwaina. Ke au mā whoki o tō ngata o te whainga o mā ruenga dei te tua. Ko i maua ne mātou te apunanga tō ranga tēnei o. Mātou e whakawhtai whainga te tua mo tō sosani mai ki mātou. E se ngata e ranga tā muna e whaipati mai. Iu e mātou e akwako mai whakatonu whakasino mai whoi ki mātou. Te wala ki te ora e sena tātai. E ana tū i a Kristo Iesu. E pēnā whoki mo whakatasi mai o tō ngana tapu, taki whaeroa mātou i a wala nui. Tēnei maua whaeroa i ne mātou, te marosi, whai ne mātou, e roto koe kei te riki, a wala te musu mai o tō ngana tapu. E mea ke pēnā tū maua tu whaeroa mātou i a koe i teimi katoa. O tātou whoki mātou, o ranga tēnei ai whoki te whini te rā. E tau whai o marama, whakase, take se nei a mātou, e atea. Te wala tonu, ua, mai se mai a koe te riki. E tu tamana mātou e whakawhtai. O mātou, te whakawhatas mai o ngāna tapu, whakamarosia o tō tangata vai, te riki. Mea te pēnā whairoa, pana tua whairoa ne mātou, te o ranga ne o langina ne koe. E nā whoki o tautari mātou i o kalawhanga. O ako kalawhanga o nā e tauaito. Te o ranga nuia, ua mātou e whakawhtai whaeroa. Tō whakamaros mai mātou. E mea te au whaeroa ne mātou. Te karitono, te whakatonaki o mātou. O asira o rangi, te whoki e mea whai ngā tari ei. Mea o rai me whai o tō sinatu ei, māre ngina whoki mātou. Mai se o tō langa karitono. O ranga tau tari ki a koe. O mātou e whakawhtai whaeroa, te whakamaros mai o koe. O wala tō ngā tau. E reki se mwhai o whakapori tūni. A te kiwatu mātou ki a koe. O wala. Tu sei ko tau sosani o mātou. Te tua te mana i a kai mātunga whaeroa. A te mūtou whakawhtai. Tau ranga aurami whaine koe. O wala tau tama ko Iesu Kirisu. A te unga mai me koe. Mea ke wiutino tangata. Riki, mea ke mwhai. E au mate te sātau
mo whamangalo to sa whai whakirai o sai ala mātou te ora se ngata mai mana whai pungau te kai tonu te whakuna te mātou te a koe Iesu mo te ori ki whaola te rana te pū mālo te whamaringa tonu te nā i a koe te tua te la e ora te se na whoki mātou kai whakuna ki a koe ma o whoki te mātou te ora te se o maularu mātou te tua na o tōre se mātou te whanau e vai se kato to e whanau e ansa se me whai mātou tu mau te whai ne mātou a mea horai loto ko i keke o na o mātou e whanau whoki ma whatui mea whakatora e ma whoki o taimi se mana tua ne mātou koe nis taimi ko whakatora ngarua e mātou koe lopi o ko whakatanga nis taimi e ngaro koe te riki mana ko whakamumua ne mātou tō mana ponga mo mea korai whiwhia ke i tō loto ulanga se tonu bai no mātou te vai whakau sāngai o mātou mo koe te riki o tō langa vai tāru sānga o tō langa tapua e tua se whakamaani mātou whai te riki pēnā whoki te o langa whakatino mātou te vai sāngai o mātou e loa o se whaine mātou o lokina mai se loki la whau siri mai ne koe nofo, tau a lofa, whanu mātou. Te vai whati o mea panai i tō ranga. Te riki tai tōru mātou me se mea i wala mai tau kilo. Ta mea katone koe te tōma mātou kari potasi. Mea whaine mātou ke o kati. Te whai kati mātou kei, o mea kilo kei tō mata, o ke kei tō riki. O ke wala wia ne mātou, te riki, vai whoki o pai. O whai mea lai se tulanga kona e se sinea e funa mai a koe la vea da tone koe pe o mea ma whau mātou kei o mea korai la mona e whi tō roto kai tō rasi e la vea whau kei lone ai mātou e orki whea mana koe te tua te rai nofo koe sosa koe koe whau sino siri te rai te whau ngā ngā fua ne koe ko sa te tua te la mātou Lalu itu dia mulai, mulu mana kau yang dosen, terutama ini anal, kau isu, kau ini kalau kalau matu dari kau angkat, kau keras, maafut kalau dia kain kulit faton untuk orang, orang matu orang matu naik, tapi dia tu yang matu, kau isu, kau ini faham, bahwa ini matu, dia orang sen, dia buat kalau matu ke kemudian yang kau naik mai kau di belakang naik kemudian yang kau untuk orang macam apa mai seperti mai matu ya kau mana kau tahu mai matu aku dia buat dia lain mau tetap dia buat utasi dia lain tahu batu yang matu after bikin ya kau ya sudah dia orang matu kau faham faham yang kau itu sudah dua mai tas te fogia de mato o vikinga mo tama o man mato mina failone mato ta o tanata mato tama o se ka to e stai mi o mai mato vai mina failone mato to soswan me mau te kiloato mato ya ko isu mau te tautariato mato ya ko o kalafanga vai tawatu jor tawatu foki kolang feel feeling that what mana kemudian nekoi dan naik riki karena sebab muna from long to gay depena alo mai nanti di neko mai dan dai mato muna mai se komi ngari riki untuk orang tua mau ini mato orang feel feeling foki te malosi ko fai mato fratino ya te rai fia ko ke fai mato e sana bi ai ko me lenga to fai mato mana kalau foki mato na foki mana tua ne mato na to se ka fatas mato ta poquina te nei di so tulang dai la to ye e fatas mato yo famia na te riki ai se mato talo mato la fa lo fa mato fatakato se la bate marosi una cosa
saki o kai me fe ka foki ko mai ta ka ko ila to te leki na flau ko na fa to ma te o la te mano si ya na foki ko ila ka to fiti fa ko to ma saki pa mai foki aso ma wa na to sui na foki ko to tino vai ma wa na los e tu sai ko na futa ma to pa fra fai ina ya ko aso na fogi mana tua ne mato tangi mai ala fi mau to so swani to fi kai fi ai e ko fogi na to mati e leki na to fo po mati ni le pasar no e leki fa fine se na leki se matu na fogi fa fine o pepe fa fine mo to fu na e no lo matu e tu o que la to ilo de fal qui sia dia na kasi nga to ay malu te cheke nga to fuchi na vera liki se malos potom siya may na to na faro ya ko na tap to so swani mai tu mau te fai ne te ra fi ro to ko te fai ne ma to te ri ora ta mission ora la vinei te tu mau te fai ne ma to ki ai ko ne ma to te mana o que foi início um pouco na bomba se vai tudo em mato então matou me cole e do ne cole que foi início do lá e sei como matou tá matou tá no dia de todo na como tu sai tá masani tá na total que o agora tu tem um isso o líquido do tal amém e dia tá todo no peixe por favor e não tem tudo
whaiwhai e kina nari te tua. Ko te rau mai te ingoa te tua, te tamana, te tama. Maua te matua te rau, mai te tasi te rau te whaitau ne tātou. Luka te matau ko e gosu kutolu. E tuku te katoanga, ko whiriwhiringina te whaiuku e tolu suku mai tā. Ko kuna Iesu. Iko mai te sākau na muna tō tamana, whakamangalo nā tō me se loa ni rātou, te rako me te whai. Father, forgive them, they do not know what they are doing. Te manatu, whakabai, e whai penei, te loto whakamangalo, ko te loto te nā kanatamafi. A te loto whakamangalo, ko te loto te nā kanatamafi. A heart of forgiveness is the heart of a strong man. What is your definition of a strong man? Or what do you think is the meaning of a strong man? The world may think of someone strong physically, someone with big muscles. But our theme talks about forgiveness. What does forgiveness have to do with a strong man? You see, it's hard to process the answer to this question. If we look at it from the world's point of view, a strong man that our theme is referring to someone who can forgive another person. It takes a strong person to say sorry, to forgive another person. When Jesus was crucified on the cross, one of his last words was these words, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." Even though the people crucified him, he did not curse them, but he forgave them. This is the heart of a strong man. Not strong in the physical sense, but strong in a sense that Jesus can forgive those who sin against him. Forgiveness is the best form of love. Jesus died for our sins because he has a heart of forgiveness and love. This too is what is required of us. We should forgive and love one another. Te tala o Iesu te se tala e whakafofongia. Ona ko te mea ne whaine ia. Roi se mafi ke mawhaine ia pūwhaki. Ke mawhaine ia o whakamangalo. Ka e tuku atu whoki e tona ola ke whakaolangina i a tino masaka. Hoi mawhaine ia o whatu fua tona ola, mo se tino, te la e seilo lele ne ia. E tonu e si taimi, e la ngona ne tātou a tala o nisi, o a whaina o tō ola, ona ne tau whai lātou o whasau aula o nisi tino, e se ai ne soponga o lātou ki ei, taimi o whakawilau. E kese te tūlanga te nei, te tūlanga te la, me ofo te ola o te mea te mati. Koe te rani tau whai o soswani taimi o whakawilawe o whakamoemoanga. Mea te koe te whoki mai e ola. E se kese mo se sotia te la e tau atu mo te lei. Wana whakamoemoanga o ia ke sao mai te taua. Maua whoki sia wanoanga toi mafuta mo aina. Ako te tino te rā ko ofu atu tona ola mo te suatino. Ko i roa tonu nei a te tūlanga tā ko atu ia ia. Te mati. Te nei te tūlanga e whaingatā. Te mawhai ni se tino ofo te na ola. Mo se tino te rā e seiroa nei a. Mai se mana whai se tino angasa. Tio mna Iesu te na soko e ai mawhaine ko rua o inu te ipu te raka inu i au. Mawhaine ko rua o tali te mawha te anasara te raulangi te raka atali te au. Matonu me se tino se toa se mawhi te raulangi nei. Mawhaine ia o inu te ipu te rane inu na Iesu. Se e whoki se mawhaine ia o tali te mawha te anasara a te raulangi. Vangana o Iesu o tasi. Ka whai si tangata e whai mai me mawhaine ia. Te la ona whoki te nāne la pēr, te tātou te o langa o te tewe.
taimine valo e ni Yesu de whakawhiti o ia ni ona soka. Nā tu Peteru ki a ia ka whai e loa e tau mau o mate whakatasi mo koe. E se no whai lo au whakawhiti ia koe. Pēnā katoa e loa pati a ona soka. O pati e te tangata e taimi te maninonga. Taimi e solo lei e ki o langa. Ka whai ko angi mai e kau patangi, kau tauwha ngā losi. Ka whai ko mai e ko ngā ka lawe ai te whakawhiti o te tangata. Te ne tonu te mea ni tupu kia Peteru. Te kau soko taimi ne o kuatu e pupo ngā. Se atu mea ni tupu, futa vale la tau ona o te mātaka. Tangata mafi. Tangata te lako o tonu mo te naloto. Te tupu atu o tonu ala. E whakaolai i Suatino. Tangata mafi ko te tangata te la e lasi kai nau to nā lofa. E se moe fua ki ana pati kai whakatino, e pusi kai whai. Na Yesu o te lofa te pasiri e tau whakaasi i te tino, o te tukuatu o te naola e su e ia ola o na tau ngaso. E nei tonu te mea ne whai ni Yesu mo tātou, tuku to naola, e mate po ngā, le mea te whakaolangi nei tātou mai tō sa. Siringa, te alofa mo te loto whakamangalo o te reki. Tustapu e mori mauni. E siaka whoki se toko tasi ne oko tūlanga tēnei, kai mai te mauni kong lia aluka. Me i taimine peipei e se te whano ki whatu. E kalangatu a ia ki te reki. E talia mai te nā nganga, ka te whakamangalo whoki ana sala o lātou ne peipei ne lātou a ia. La se te whanu se tasi o tangata takua. Wa ia ko te kristiana mua ke mate whakamatu. Te mate o se te whanu ne mafua e loa mai te mana o te malosi o te roto whakamangalo o te ariki. Te langona ne oko ke se te whanu mo mea ne whaine ia. O mea ne oko ki a ia. O mea katoko nā e atani ai te tūlanga puoponga o te mate o te ariki. E nei te kamu whainga se te whanu. O te whakatinonga o te naolanga. Tau tali i te ariki. Se tau mate te tū misiata, amuna mga paponga ratoa Yesu, i tona mawhau, mai se tona taritonunga, ia Yesu ko te tuku mo te ola. So te tino e whakatua naki te aia, e ui e loa e mati, kai e ola e loa i. Te sātaulo te ariki, o te lakau te nani whakasafe, tō kia i ana sala te kaunanga. Ta aua te ngā luenga ne whaine Yesu i lunga te sātaulo. Te whaine ia ko te mea te maua ne koe mua u tina kato. A te whakaotanga te tua mo te ola e senga. Te roto whakamangalo te ariki, o te roto i roto e ngāta mafi. E se lako te mafi te rai la vei te marosi whakatwhaitina. O te mafi o te tangata te rai, te whaine ia ufa, a mea katoa. Masawa Yesu te ariki ko te tua. Ka whaine mawhaine i o whai a ka venga whakafofungia. Ka whaine matangi mo peau e whakalongo ki a ia. Ka e maise, ka whaine mawhaine i o whakaola tino mate. E ka tono whoki au, me mawhai whoki nei i o whakase au ngā o na whiu. Mo la tau ne whakasau noa ki a ia. Ana muna ki te soko, kati nei te taringa ki tāwini te whaitau na pule. E se iloa ne koe. Me mawhaine e au whakatani atu ni tong tamana mo se sosuani. Kai e unga whakavawe mai o nei ia. Ki au ni so ti a ngelu e se atu te whitu se pururua atu. Yesu ku te tua i loa i. A te whakavale nei o na whini se me loa e se ai. Kai e ui ei e seki whiri nei a se awala e whakasi atu i tona maros. I te whetu whakate whoiti. Kai ne whiri e lo ne ia wala o te loto maularo. O wala te loto kufaki mo te loto whakamanga. Wana winga ko nei, mawhai nei o tani tū o na pōponga. Wana winga ko nei ne whātaua ia, te mate o whao o te sātau. Wana ko te lasi o te nā lofa, maua, ne te raulangi katoa, whakautanga te. Te tonu, angata e roto lasi o roto malosi. Mo mea whai ngata. I se rosi tainu i whakawhiti e te roto lasi. Ma whai ko tofongia me. Whakao sosumi. Ako te tangata e roto whakamangalo. Tangata e roto
whaingata o whoki mai mea ona. Me oko ki whea te kinga o kōponga, me oko ki te mata. E se mawhai ne mea ona o tāwhi e roto whamangari. O te tangata mā. Nei whoki te whakamoe ma te ariki mo tēnā i kāresia. O karangina tātou te manatu te roto whamangari. E ui se aise trina i tātou i maua nei te roto whakamangaro o te ariki. O te ata mo te mea e tau o whai ni tātou. O tini whakaasu mai i mea ni whai ni Yesu. Ke whai mo whakakoakonga te tātou nei. O yola i yoranga mea. Karangina tātou te roto whakamangari. O ate nei te winga e maua i tātou te ranga whialwhan. O ranga whiawhia mo te nofo while mo tātou i mua te ku. Mai te manatusini te roto whakamangari. Te roto te nā o te tangata mafi. E mamia tātou te lofa tāwan no te kua. Koe whiki ane tātou lofa te pese. Te pese i kina o te kua. My
loto, ponto mafofau, mai se tamu, teran palongo mato gay, dediki mato talo ke pena pon, malusia ne koe kutangata, de mau fai ono mato, de loto kamanga, au puni de mato, de loto katawa lofa mato, de pena dia fai lo koe ne mato, dia ne koe, kasi mato mato sa uling atapu at kainga jariki kainga pangasele jariki pakalongo kimuna palane palmai kawaliki kato kiolatu kiaya amtia kato kula fita jemafa to amonga me kabasu me au ke poto de marolona amtia lato kula fia kai ka fia inu jami ton me makona bato wau ko te flawa viola de chino ba que algo se to e kai chino foki tani tonu que algo se to e kai de chino foki tara ba que algo se tuki ni au que atea o to kola sa mo tonu de fama maoni to to sala e a lofa que to tu a koi kai lo to no foi sola na fo kai tau tari kula fo no te tua kai sa sali no na tapu o mai o pili mai ma te faka tona kai talia te kai na tapu te nei mo te to maafnafanang mo te loto salmo e whamaulalo tātou tāu sana whakatesa. Te tua tumtu tamana o te langu o te tua koe te rai whonu koe te alofa tau anoa solo ke atea ne koe o mtau soli tu la whonu. Manaku koe te whakamaoni te loto ke whai ne koe mātou ke iloa te atamai te konga e sela pēa. Una mata me uto masala solo foki ne koe ki atea un tau ami o masei ka toa. Te tua e, whae te se loto maa i loto i mātou. A te whakafou foki ne koe se ananga tonu i loto i mātou. Whafoki mai ki mātou te fia fia tau whakaotanga. Ka sikiaka mātou pirunga mo te loto fia fia. Te tua ta fasili ki maros. Te rai whakamangalo fua ne koe, rātou kora salamo, ka puri atu ki a koe. Nei te whakāko ki loto salamo tāki tukotas a te whengainga te lofa whakaola te whakamangalo na sala katoa mātou a te whakamamai mātou ma te loto māsei o na te tauranga kato toa ki liso te toa riki tau si mai ki mātou manuia mo te fia fia te oranga tapu nea ki a lofa mātou a te
mau tapi ya tu mato ya poi fama ona ko Yesu Kristo amen ko muna te apostolo Paulo ne mau ne au me te riki te me te rane la foki ne au ke koto te poi lo te na ne fala te riki ko Yesu ne ko ne ye flawa ko tai to tofi ne na muna puke kai ko to ko chino te nei ko to tofi mo koto e fai te me te nei ko famana tunga ya pena foki te ipu te palelenga te kai na muna te ipu te nei ko te whenga inga foki to kutoto e fai te me te nei mo famana tunga ya ya so katoa e iwai koto e ko so katoa e kai e koto whalawa te nei ka ipu te nei e kasi atu e ne koto te mate te riki e o ko te koto e whoki mai e fai e te whakawhai katoa se tua untuk temana sasanami matau tau whanau se ama e vigiatu ki a koe o siri e tau maru mau whaiwhainga whakawhofomina e tapu koe te riki tō te rangi te rau rangi e whonu i o kitinga e o koe te maru e riki o siri te maru o vigiatu te matau whakawhai ki a koe i tau whanai whonga te rau rangi nei e Yesu Kiriso tō riki te rane ni utino tangata, e mate o te whakaro tanga mato. Te rara mato, te whakawhai, te wharawa, o te kwaina. O te whakatusa, te nā tō whaitino mawha, o tō tōtō, te whamanigini. Mawaine mato, ta whakaro tanga, te ora e se. Ona ko Yesu Kiriso, tu mōriki. Amen. Koe lo te nāne whakaratai, te riki ko Yesu, ne puke nei ia te whalawa o whakawhai o te whutofi nei ia na muna puke kai o te whukoitino te nei o te whutofi mo koutou e whai me te nei mo whamanatunga kia. O mole ka whai ka mau o te whalawa pe nā whoki te ipu ke tāwhi ke tari e whakatasi ne tari. o te whakatusa te nei, te whaitino, te riki, te rane kumai, te kai tātou kei, mō whai tēnā whamanatunga, te
kavia fracasso le tato.